Hello morning, moi la bani khedi ita hi pungja se manu ke bi respect tibo koile bi o koile bani khedi de respect tibo lage na moi khan manu do sai itu ami la bani khedi ase mas fishery bi ate ase aro elaji ate opor de hali gena thaise fishery la opor de na sabi moi la important kotha ekta gole mon ase moi la life kinni ka ase kinni ka log pai ja ase itu olop gole mon ase moi elaji halibo koi gena paisa nai itu bra man laga elaji borjik de jor kuri gena hali saise sabi sob moi bi dangor hoi lobo thun manu hoi lobo itu pali kena bhabna hoi kena aise hoilewe lagai saise hoile sob jaga de pani hi forta hoise sabi elaji de sob elaji do pani pura murai dise sabi aro fishery khan be manu la jor hoigen ani gena moi bishi lagai saise hoile pani froth hoigena mas to sob jai jaise polai jaise itu bra moi nisina manu la jor na kori de itu koi gena janai ti ase de manu la jor koise koile kidabi thun na ho de itu janai ti ase de olop potha chau bye